dihan mak mau bah lebetkeun mak sok nah gebukeun sakedik mah karunya dilebetna susah ya teh internet sah keluar gitu mah hoyong keluar tapi susah gitu sok nah kudu ka ieu mah kudu ka sungkal sadayana oh wah alhamdulillah sebab oh pinuhan kalebetan apa nyamuknya ajib lah tahkeun sadayana alhamdulillah bolak-balik Allah Muhammad sallallahu ala 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 na aya nagara sancang pakuan pajajaran